yen soha bang Sngap dia si kalong siya ka pura mi play o bala tersyan ini hagani ka jiya lenti kalong ka pura ka snow tanak bakini kinongram ji kilawan bra hadin ba keladat kani ka jiya pai hagani ka all party meeting Malaysia kalau simpor hadu kumba jansau kata Denmar babun kiba keren kelan ya segi balik mang senutu dan mereka semua tu nak masuk sarang bagi orang ji kerana ban convince hagani ke all party meeting badan kan bagi yang kami ke resolution policy semua tu nak apakah kata komiti apakah sarkar ke thum kalau shinde karai ban thorak shida sarkar ban thau ya kata ke expert committee ban review ya kata ke resolution policy yela job tenwe ini pada ban hon yela job tambangin pada ban hon sedang mana kata tahu Nalanya ke jangan tumbuh noyam jangan kene ke parti, tumbuh nala keren syai. Lemdang iyo daga jitho kabasyai. Baka sorkar kan constitute ya kene ke expert committee to review ya kene resolution policy ngana paksange ya kene ke syai. Nilang pala awan kolaf yagani ke jeki ke jeki और नस्नुथो नतागसी ngan bathadu shamisa ngan pendet khndai televisi ke sha je balashai ngan rum shedasi yo shiko ke shong hagani ke sarkar lada toa bagale ka program de jeng agitation you can put no kide ban prestat ban penpoi hangi ya kan notification data haru kata kapor kabandangane ka jeng ko party ni sa solo ni sa thai shi